Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng ya ke beladap di teng. Kedukan RPS hasnong saiden kebat lum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo ya ke mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwe. Wat berat patar lum bahaya kitiar wan ai syangi mien pan bahaya ki. Ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksinong Maubri Riboy District kepada perlong sisin citayo ha kesin sajanya Little Flower High Secondary School Maubri kadon bunjait kirukom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau kikena agi bahan news dem seneng kila banwan pentebit ha keneg music school bat om dan jinge nagam ta ki larang baru banwan pentebit ha keneg music school banang pentulun susu yang kikam jong ke RBDSA kinong ilam jong kan ke kenhun mentag singi kila penlong ya ke jinge kendu benya mirjung mut susu kumno bandang penbaha bat ban penjana ya ke jingbit jingbiang jong kinong ilekai hatem riboy nalor kiwe kikam ki balai keran ha keneg meeting ki bahakman ki de ki jingrakhe jong kan ke kenhun ya ke jingya lanti ke basan post nem jong ke association ya ke bon sedang ya ke jingrakhe ya ke golden jubilee nadu ke sautrik ujeleo 8000 arpsau ka badeiru ke riboy district foundation de ka life ar jong district riboy uba arbi shadap ulai turo bahagti ke jingrakhe kindan shibun ki jat jing penilekai na ke banta ki samla jong athem riboy nang ta la penthmai ru ya kinong kitkam jong ke kenhun ha ke bag kenhun kedang ibit ibyang ban penthmai biang yo ba arbi shadap kumu presiden bat ke kenhun kelanang ibit ru yo ba dipshan run tetiang bandang beteng ye ke kam kumu general secretary lembat kiwe ki badang bat hagi kam ki baper ban pentelun ye ki kam jong ke RBDSA Hagani kesengi lawan ru bani simbenta dau MP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency Uma Vincent Edge Pala rengkat bat ki arngut ki MLA ke Riboh District ki ba kentup yo Dr. Celestian Lengdo ubri MLA ke Omsning Constituency baru ba Charles Marngar ubri MLA bat MDC ke Mahoti Constituency lang tau ba Gabriel Walang ubri MLA ke Nongstoy lembat ki nongkit kam jong ke RBDSA kentup de ya ki klub ki balwan ban penyaso lani affiliate bat ke RBDSA dan nongkong ngapen pau ko jing songu yo play bola penla yang ni kum ka RBDSA ba nilala ban penlong ya kaneka sengi ke bakerpang nak menta nilala ban lum ban lang ya ki affiliated sport club ki ba layasok ban ni bangilala ban pendep ya kaneka central executive council nem step bat hadin kata ngila penlong rusa ka general council pada proof ya kinongkit kam mana pro ya ki financial report bat kumjuru ya ki we ki kam ki bakrau ki mangila pendam ne badak juga por ngap yang sung bahaya pi ki media ki balawan hang ne kesngi nak bentaban lum ya ki kubor nangi bat ru panyo ban sepriang sya ki we pat nak bendan ki tip lang baro apo jong district ki kam ki mangila pendam hang ne kesngi ki longkum ne nilayo nongkong ya ka report rekam nak benta kini kisnam ki balalai hadin ketang layo ya ka report pisah tengkah dijulut jingsep ki bangila penlut apo kini kitem ki ba live at south snam ka poi Pakistan kuwai lak ke jingyo pisah jungi apo ni snam da ka bangi suyapan suya kerpat na ki well wisher ki jongi ka balai bade ka kam ka bangila la ban approve ban jit ya kinong kitkam ki batmai nak mentau senam art usau hadu art punyau kumjuru ngila ya pendep ban ya keren ya ka jingrakhe ya ka golden jubilee jongka RBDSA ka bangin sedang naduk kan resau tere ujun arajar art usau hak ketika badai kasngi ka ba ngiyo kum ka district apo jongka dong riboy haus nem siajar kendai sebab kendai puar menmenta keladap live warsnam ya kebangi khot ke Riboy District Foundation Day kumjuru ngila ya penbait menne ha ka general meeting ha ka general council ban penlong ya kaneka licensee football coach bat ki grassroots coach na kebenta ki club badan apo jong kal BDSA kababut nang ta ngila ya kudru menne ba yin piano ya ka RBDSA da kabangin ai ya ka Riboy Mingi Sport Association hapo kini ki kendiat sengi ya kabangin ang up ya ka jing penbit penbiang ya ki kot kislana ketika dong ha kabangin salik tung ya ka hadin ka tu kanepor ka RBDSA ka penpauru ka jing sungu
ya u ba Meral Bonds im u MLN nongpong na ka benta ka jing la jong u ban wanra ya ka football artificial top ha umbuda ya ka ba on sawan pri da u chief minister ha ka santarik bunai march arhajar arbusa berkene kalau ka jing kemen ya ka RBDSA bat ya ka dori koi ujung ni kumjuru ya u MLA jong ko umroy uba daman baik lamare kebang yoi lang ba ki media bablale chau chief minister ban kerpa ban ai kano ka skim na ka banta ka madan kurkalang kabadei ka madan ka ba ka RBSA kala shimlis na ka chunong lumdai kala na ka banta ka snap na ka banta live snap balada kane ka urlong kalong ka jikerku ya ka te ka madan badia ki stamla ki badon sa ka te ka thai badia ka dom ka jongi baro ka wei dikum tangi ai kublai yong ne u MLA balala ban penlong ya kane ka jingtmu da ka ba ulale ya kendu ya u chief minister